Odmah ti i ja. Odmah, brate moj, odmah. Odmah moj brat i ja smo tu. Ja. Odmah, brate moj. Odmah. Najjači smo, brate, smijem da se zakunem. Allah mi drag. Šta ti je ba s rukom? Edvin Golubović, Karlo. Hvala vam, brate. Šta ti je s rukom, bolam ba? Radi re cure nastici, brate. Tuča bila. Rasjeko ovde. Flašom onaj. Momak, verno. Zašio malo. Ali dobro je, mogu prstima vidjeti. Oči te je zašio, bolam. Kako smo se rokali, ona je izvadio onu flašu, razbio ostoj, krenuo me ovde, ja postavim ruku ovako ovde. I šta je bilo? Pa svaki drugi dan prebija. Pa kad je to bilo? Ba? Prekuče. Ono kad sam pisao s tobom. Pa ko je na kraju facovo? Pa ko će, neću ja, znači ja pa sam. Znao se ko je fasovo. Arnel ne prašta, Arnel ubica. A radi trebe ste se vi kačili, Arane. Nisam, brate, nisam ja tu se kačio. Znaš mene, brate. Ma znam, neš ti ništa, jedna dođe, druga prođe. On nikad prvi neće. Nikad prvi neće, Arnel. Jedna ode, druga dođe, on došao meni cijelo vrijeme, brate, to dolazi. Ono ne fermam 1%, pa ko znaš mene, brate. A če je to bilo, ba? U Tuzli gor u Vikiju, brate. Ja? Kad, brate, oni samo na polju, brate, izađeše i skupili snija, trojica, brate. Ja izlazim sam od ozgur, kožna jakra na meni, silazim iz stepence. Ona jedan udari ovde odmah boksom. Ima crno. Bilo je crno, otac mazo. Ovaj drugi od ozdo, već se skupili nja, trojica, domi dočekušu napravo. I onog normalno odmah, brate, nokaut, brate, noga u glavu, nije ništa od njega. I ona kako ide, brate, uzu flašunu, pivsku, staklenu, i onaj čošak jebemu. I, brate, staklenom flašom, kako se nas dvojca vam, rokom staklenom flašom ide iza, ja samo uspio ruku ovu ovako, samo od onu flašu. Ja ću jebem vam kjeve, vam jebem braće, vam za... Nija trojica, Arnel sam. Sreća bio onaj Amar Murtić. Ja? Je bio Amar, onaj Murtić, onaj moj drug. Jako dobar prileti on, brate, tu. I on je pomogao svakam čatu. Pa šta je razlog da te napadnu? Šta si radio, Jara? Nisam ništa, bio ja sa njom, ona ošla kući. Ja posle, samo što sam izašao iz kafića, ona to mu bivša cura, šta mu je, nemam pojma. Govori, meni je ti faca najveća ovde sa Autozde, viče, ti neka veće znanost, ovo ono, viče, ja nisam faca, druži, krenuo kući, ne da se raspravljam, džaba, samo naleti. A ona dvojica ispred dole staji. Pa gdje su prije bili, sad ljubomorni svi na tebe, brate moj. Svi odušmanaj. Eto mene ove sedce u Tuzlu. Ja, brate. Idu sa mnom petorca. Po 100 eura im dadnem, čekaju ljudi spremni. Ja, brate, gledam ovako, stao ja, krv ide iz ruke, iz ove ruke, ja njeg, brate, gledam, i Amar Murtić, ovaj moj Aran, prilazi i onog odmah desnicom, brate, ovde, brate, čovjek pada odmah ko čovjek crni pojas ima, brate. Nogom tu glavu sekunda pukne. Ono dozdo luzeći, znaš kakav čovjek frajer, ono nabijen, brate. Ovde nogom ona jedan upade, ona što je mene rasjeku. Ko ti vam, pa ti neš, ti džić, kakav milicija, kakvi brikač. I čamar, pusti ga, ja njemu sve ovo, odavde sam šljive nabije. Sve ga boksima upuo odavde, sve mu poderem ovo. Hitna mene odvukla, hitna njega odvukla
u jednim kolima. Policija me odvela god bio 24 sata. Prvo mi zašili ruku, onda 24 sata morao Aj dala skini izjave. zavoj da vidim kako ti je to posjećeno. Ne smijem skida. Pa nema veze, skini, smiješ ba slobodno. Pa ponovo zamotaj. Boli jebo. Evo vidiš ovako. Vidim crno nešto. Ne smijem skida jebo. Boli. Boli, brate.